Minister wa urimi na ndithia Franklin Mithikali Nturi na gwatanirite na Governor wa Meru Kawira Mwangaza akiri kuboreria njaya ura wa MCO wa Ntubetwe Kiongo George Kaliunga. Bairi baba ni bamenerete buo kadhaa mpithikiro cha magita kwa magita nteriu iria ciumanagia na wamba bwa ndithia. Kaliunga atera uturo bwa ntuku ya Jumapili nyuma ya kurathwa ni maitha nteriu athingatiritie ndithia iria ciari kwiwa. Nicholas Chabari na gutwa Chekinya. How I wish kithia kiombo kinya tukuya mathiko lakini nonto bwa mantu ya kingui ikiondo mbure ndauma obisi thaa thita nusu thaa mugwanja Nairobi mbia nonto narua ugoronde safari ome Israel narua litoreta onto bwa kareka nongi na kinyanga bana na ita nongi hiyo ni katika hali ya kutafuta na nio mantu ya kumenya kangwenda kuwa nde mujumbe wenu ndina uma inkuthithia ila mbati kuthangithitha chende mujumbe ugo kya kwacha mheshimiwa wenu tukwimwe kana yele ao kya kwa mundu na urire angote kwa ritainde tubangeni maandamano atongoria ababu bonthe bari muchi kwa George Kaliunga ora ni mutigaire na ora wari MCA wa wandi ya Ntubetwe Kiongo ora woragirwe ntuo Jumapili nkurukune maitha ibarethetie ati antu babatiri kwithirwa bakimenya atongoria mbathi ya Ndiunga mwanya cha Kingugi na ikio nonto kinya Mithikali Nturi ora ni minister wa mantu megie urimi akuriungite ntugo ye muthi nonto tuba muthiria kwanjiria Ndiunga yake nthiguru ya Israel Kingugi amwe nogo kanya kaikajo chirwe kinya kuria atongoria bonthe babatiri kwithirwa bakigwatanira nikenda maitha amara makuthina mbe na kuthangikia antu na kuraga antu ba Gembe North bathina mbe na kuthirwa Jonji ni mataya wa kuruwira akisi yetu na akwire ura muborithi akuya na bundoki online of duty kwa umuntu uratu kware mantu cia we ni hiro ni kiongozi no ntu akwire ari ndwene angwenda kuya Jonji twagitumira gisiasa ira potofu tesa sawa kana je gori atire inata itumware inare Menya ndanda mami kwa mwegoro kware nge wata bundoki burangie thini kwe ya onto gutu kwa tongeri be twarere na batu ote guria kioro na thaitumuna gwitangwe webwega thine tirithia kwa thine ngi baraba kuweria kubanga mantu ati sasa wa ibare kuga kya kanya karira mantu atabwithika kwero ichiokiria tukari uchokiria tukina makebangi ne itara thina yari te itara playing games no thithiria bo no tathithia bo hapana mantu yake ya tuburi kuwatanira to face an enemy together as a team. There is unity in strength. No kya kuona yumbe babe ya na babe ire na gavana na batu is a serious commitment that antu baba endene yobisi na baraba ina responsibility na duty itukwaraniria umwe kurutana ngwemwe kuthiria insecurity kinyakire ukari antu betu itwete kaende kabati iyo twatera lento ria kwaria boya uga mantu itwete pole lakini inyatwe itokuiwa ururu turinge kuru ituto kamatana itu akoro betu bakomama ntuko nengi na itokuiwa ururu bunene kato kwenda kwea na ntuko kedra ya to kwero ya tathithika sisi tutikwenda maandamano ntu bwa simio kana tukomia simio lakini haki nyamwe tuture na mathi tuge haki itendeke kwa watoto wetu haki itendeke kwa waume wetu haki itendeke kwa Ntonyere maana sisi ni viongozi na tunataka haki kagitania gaku Mithikali Nturi ni minister wa mantu megie urimi na gwetete ati ari na mubango kiri ministry yake ya mantu megie urimi ya kwandikithia arimi bonthe barabarithagia andithia nikenda bathina mbe na kuikira tunyamu twa tukathingatana na tu ndithia igitarira cheijwa ngakaria ng'ombe na kiscience ngakaria mifugo yetu na kithomo kenda ng'ombe nyaba koya kane kaijwa no ndakwira wa mioya thimune ke mutandao ukona ng'ombe ku inairi thinjesa yourself as a livestock farmer tuandikithia ng'ombe ciaku twakwa tag twita watu cheap ne ituraka ndio twekera turaka cia ng'ombe kendo nara yeta tukathiata kiyo science tukengana neo karia ng'ombe cietu amwe na kuinga mianka na ingwitikaniria na proposal irario cia wakia ituikaria onogo ibakoromba kinya magwirane ma thirikari gukurukira minister wa mantu megie ukaria bwandeni twe Professor Kithure Kindiki ntari ariongite entereino wa mwena akinya maramaro ikaniro kairi makone na gutigira ati kwina ukaria miankani ije Gembe North makuthina mbe na kujurua interview CS yaure biu nonto atwere anti stock theft auwa ambira kwina logistic kimbingi kwenda kuthithwa na itomba kwithirwa mwanga thai ni munene wa
wa anti-stock theft no kwa Nairobi eye kendo lele ne gutweka kambi ekwa na mwanga thai munene ontu bo butomba kumbika kwina sub chief wetu alake na Salat na Ndahundi bauni bo bari sinine na ibo bari mbere njonji bo bamwelekeza na ibo bamwirire yuyu kukarao mukando nyayo yu emburi yu bakumereo kumanisha ibaisi kure antu baindene na nio ndene au ne atumane ne atirimanene kukiawe anene betu itukuria tuondere subsibo hu Alake na Ndahundi na Salati arito mundene yetu Pedro Bawati thai kendo uchunguzi bomba kuendelea katukwira wakarandi na aragwita ke cabinet no ntubwina kitu nini collective responsibility mwire antu 200 ibeye na gukiombeka igembe no thinene nkero yana no nto wati ura boye kwote bube tigania west kinge tuna motunga tubo tigania east lakini na kinya gembe centro no eta south yetiji kinya borona yo gembe lugwalawa kikuke Kaliunga kago tueke nikyo kithethia kikya mwisho kya antu betu kurawa ni ambaba batura baitithukaya na thirikari bwe kuthithia ndabwira utuko na muthenya mintafuatilia yale ama zile promise zote waziri wa interior alipeana si umeweza kutekelezwa na yo maitha na yo nontu inyanya reo inya thai bathikirite baike report wasikise vizuri. Enough is enough. Tumeshikana na tunataka kuhakikisha sasa hakuna kusumbuliwa tena pande ile, na tunamshukuru Mungu kwa sababu serikali yetu ni ya kusikia. Na ara wetu tunaturukana na nya barona ndimo ni chatukeekeya nontu tuturukana ite kamera barona rwen kamera iwe yacho na batu sukuma muno Rwanda ruru ndere na thina na itukwenda kurita ngui ya kukaria antu betu nikera tukamba kwitha tira antu ayeya MCA ba area ya Tigania ire affected na area ya Gembe ire affected be na agenda bakwenda kundiscuss uria tukathiria thineje ikinye mwisho twaroka kuringeria twarikia kuringeria Kaliunga tukaromba kikao tukare na gwe governor tukare na waziri Mheshimiwa Tinjei na bamutunga tukare Nthiguru kenda tutethania Kuma Ntobeto Kiongo Igebe North Betan Class Chabari